सानफ्रामबो खोनासंग्रा मेथाइ रायलाय गौथम सिंगार टप सिंगार बर' समाजाव आरो बेलेग आरो मनेश्वर ब्रह्म सर আমি ছাড়াও আদরগুলো জানাইছি নির্বাচন সেপ্টেম্বর মাহত হব এনে ডিক্লেয়ার দিয়া নাই অফিচিয়েলি ডিক্লেয়ার দিয়া নাই তথাপিও আমি শুনি আছো পূজাৰ আগত ইলেকশনটো হব বুলি আমি শুনি পাইছো মুঠতে খুব ভাল আমাৰ বিপিএফ দলৰ পজিশ্যনটো সুপ্লাই চেয়াৰম্যান হিচাপে খুব ভাল আমি জিকাটো 100% আৰু সুপ্লাই চেয়াৰম্যান সমষ্টিৰ আমাৰ বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট গণেশ কছাৰী ডাঙৰীয়াক আমি ইএম দিব বুলি আমি ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ ইএম বৰেশ্বৰতো আমাৰ জিকিম বৰেশ্বৰো ভাল আছে আমি জিকিমে আগষ্ট মাহত আমি ডিক্লেয়াৰ দিম প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটটো অফিচিয়েলি বিপিএফ দলৰ পৰা আমি কেণ্ডিডেটটো ডিক্লেয়াৰ দিম কাৰ লগত বিপিএফ দলে কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰিব বুলি ডিচিশ্যন লোৱা আছে হয় জিএছটিৰ লগত আমাৰ কথা বাৰ্তা চলি আছে গতিকে আমি সেইটো ফাইনেল পৰ্যায়ত আহিব কেনেকৈ আমি মিত্ৰতা কৰিম সেইটো ফাইনেল পৰ্যায়লৈকে অহা নাই সেইটো আলোচনাটো হৈ আছে কণ্টিনিউ আলোচনাটো চলি আছে ইউপিপিএল বা এজিপিৰ লগত এনে মিত্ৰতা আছে অকল এইটো নতুন কথা নহয় এজিপি বিজেপি আৰু ইউপিপিএল মিত্ৰতা অলৰেডি আছে আজিলৈকেও আছে যাক বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত অকলে খেলিম বুলিহে কৈছে এজিপিও খেলিব বুলি কৈছে বিজেপিও খেলিব বুলি কৈছে কংগ্ৰেছো খেলিব বুলি কৈছে বিপিএফক কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিবলৈ খেলিম বুলি আজি দিনৰ ডিচিশ্যন আছে যাক এতিয়া আমাৰ কণ্টিনিউ চলি আছে জিএছপিৰ লগত আলোচনাটো কথা হৈছে আমাৰ কথা ভেলু নাই ইয়াৰ কথা মই নাপাতিম বিজেপি দলে এই বিটিচি নিৰ্বাচনত চবে চেষ্টা কৰি আছে বিজেপিও বহুত চেষ্টা কৰি আছে আমি এপচুলুট ল'ম কংগ্ৰেছো চেষ্টা কৰি আছে আমি এপচুলুট পাম ইউপিপিএলো কৰি আছে আমি এপচুলুট পাম যুঁজটো চবৰে আছে চেষ্টা চবৰে আছে চাওক নিৰ্বাচনটো আহিলেও ৰিজাল্টটো কি হয় সেইটো পিছত দেখা যাব মুঠতে চেষ্টাটো সব দলতে আছে বিজেপিও চিন্তা কৰি আছে যে আমি অকলশৰীয়া মানে চৰকাৰ বনাব পাৰি নাকি ইউপিপিএলো চিন্তা কৰি আছে এজিপিও চিন্তা কৰি আছে কংগ্ৰেছো মুঠতে আজিৰ দিনত ক'ব গ'লে বিটিচি অঞ্চলত বিপিএফে সবচে ভাল পজিশ্যনত আছে এণ্টায়াৰ বিটিচিত কথা হৈছে মই বুজি পোৱা নাই হওক চিএম ডাঙৰীয়াও আমাৰ ওদালগুৰিত সোমাইছে তামোলপুৰত সোমাইছে মুছলপুৰত সোমাইছে আজি চিৰাঙত সোমাব বুলি কৈ মুঠতে সিহঁতে হ'ল বিজেপি আমি হ'ল বিপিএফ বিজেপি দলটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে চবে চেষ্টা কৰিব আৰু মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে বিজেপিও এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত কেনেকৈ বিজেপি দলটো বেছিকৈ চিট পাব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা চবেই থাকিব দলে কৰি আছে অকল চিএম নহয় দলত কৰ্মকৰ্তাসকলে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ বিপিএফ দলক নিজাববীয়াকৈ বিপিএফটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে কেনেকৈ চিট বেছি পাম ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ নাই বিপিএফটো
বিজেপিকেও বেশি পাবো, ইউপিপিএলকে বেশি পাবো, কংগ্রেসকে বেশি পাবো। মুঠতে বিপিএফে সবতকে বেশি আকন লৈ পেলাই সরকার বনাবলৈ গৈ আছে অহা সেপ্টেম্বর মাহত। কথা একে গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়াও বিটিসি সোমাব, আমার খবর লগা একো নাই। ইউডিএফও সোমাব, বিজেপিও সোমাব, এজেপিও সোমাব, সবে যিমান পলিটিক্যাল পার্টি সবে এই বিটিসি নির্বাচনত ভাগ লব আর ইলেকশন খেলিব। बिथाङा दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि जि गोसो बेखौनो मावनो हायो खिन्थु लेट जादों बेनिखायसो जों दुखु मोनदों। दिनै नैबे लामाखौ जोङो 2014 आरो 15 मायथाइयाव जोङो कंग्रेसजों थानाय समाव बायटा सारियालि रामगाव नागारजुलि बे लामाखौ जों बानायदोंमोन। दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय जेब्ला बिपिएफ हान्जाया माने सरकाराव गैला बे समनिफ्राय नैबे लामाया मेन्टेनेन्स गैया आरो प्रमद बर' बुंनाय बायदि सुइजारलेण्डनि बायदि लामा जों दिनै सुइजारलेण्डनि लामाया जोंनि लामाया नामा बेखौ जों सानफ्लाङो आरो गेजेर गेजेर। माने बिथाङा सुइजारलेण्डनि खोथा बुंबाय थायो। सुइजारलेण्डनि लामाया बेबायदिनो गोजौ गाहाय हाखर हाला माने बाज्ल' गारि सालायलांनांगौ नामा बेखौ जों सानो। दा बेबायदि खोथा दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि बिथाङा मावनायनि खोथा बुंदों आं बेखौ साबायखर आं वेलकाम खालामो। आरो आंनि गामियाव बिथाङा बुंदों थांनाय माने 2021 मायथाइयाव जेब्ला तामुलपुर विधान सभानि बाइ इलेक्शन जायोमोन बे बाइ इलेक्शन जानाय समाव आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै माने तामुलपुर माने कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय आङो बाहागो लादोंमोन बाइ इलेक्शनाव। आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जों गामियाव जोंनि औबारि फिल्डआव बिथाङा मिटिं खालामनो आरो बेदिनखालिनो माने 10 कोटि रां स्टेडियाम बानायनो थाखाय फोसावदोंमोन। दासिमबो जायाखै आरो बे जुदि नैबे इलेक्शननि सिगां जायोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन। गावनि फेसबुकनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथिदों बेनि समाव ना बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो जों बिपिएफनिफ्राय क्लियारलि मोनसे मेसेज होनो लुबैदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ रं प्रपेगेन्डा बिथांमोना फोसावदों। सिमा बारायनायाव बिपिएफआ माब्लाबाबो आफुथि गैया। सिमा बारायनायखौ जों वेलकाम खालामो। नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बिटिसिनि 6 सिडिउला इनटेक्ट थानो नांगोन। 6 सिडिउलखौ सिमफायनो मोननाय नङा आरो 6 सिडिउलखौ सिमफायामालासिनो सिमा बारायोब्ला बेखौ जों मस्ट वेलकाम। सिमा बारायनायनि जों एगेन्स्ट गैया। बेनिफ्राय आरो 2 नम्बर नोंथाङा सोंनाया जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि बिला पास जायोब्ला 60टा समष्टि जागोन होनदों। दा जोङो बिपिएफआ 60टा समष्टि बारायनायाव जों एगेन्स्ट नङा। समष्टि बारायनायखौ बिपिएफआ जों लुबैयो। नाथाय जेरैबायदि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदाया मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआव लिरनाय दङ जे बिला पास जायोब्लानो 60टा समष्टि जागोन होननानै। दा आं बेखौसो सोंथि सोंनो नागिरदों। आदा प्रमद बर'आ जोंनो देखाय अबे पेजआव अबे मा होनो 125 एमेन्डमेन्टआव अबाव लिरनाय दङ जे 60टा समष्टि बिटिआरनो होगोन होननानै अबाव लिरनाय दं अबे पेजआव बिथांमोना खिन्था। मैया आं गावनि फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै प्रमद बर' आदानाव सोंथि सोंदों आदा नों बुंनाया अबे पेजआव दं होननानै। दा बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों। ओंखायनो जोंनि बिपिएफनिफ्राय क्लियार खोथा सानजाहा सिमा बारायनायाव जोंहा एगेन्स्ट गैया। नाथाय बिटिसिनि 6 सिडिउलनि नर्म्सआ इनटेक्ट थानो नांगोन। बेनिफ्राय 60टा समष्टि जानायाव जों मस्ट वेलकाम। नाथाय आदा प्रमद बर'आ 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव लिरनाय दङ होननानै बिथाङा मिसा खोथा बुंनायनि सायावसो जोङो सोंथि सोंदों। मानाव गेदेर आदा प्रमद बर' नोंथाङा जोंनो देखायना हो अबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि अबे पेजआव बिटिआरनि समष्टिखौ 60टा खालामगोन होननानै अबाव लिरनाय दं बेसो आंनि सोंथि। थेंक इउ। जाबाय दे। सुइजारलेण्ड खननै ओमफ्राय नागिरब्लाबो मोननो थाङा। न'खर साख्रिबो गैया। बोरोथो आदा नोंनि बिटिआरआ
बोरोथो आदा नोंनि सुइजारलेण्डआ नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया बे जोंहा गोदान मेथाइ नङा होमबा गोदान मेथाइ आरो बिनि आरो ससे दंबावो बिराद मोजां सुजुना होबाय जोंहा आदा बिग्राया गोदान मोनसे लागाय दानना होबाय बेखौ जों खननो दे बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि बे समाव जोंहा एकर्डआव बुङाखैमोन होनबा एकर्डआव लिरना लाबोदोंमोन ट्राइबेल इउनिभारसिटि रायजोआ बिराद खुसि जादोंमोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि रायजोआ गमामायैनो गोमोहाबदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोजौआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायमोनब्ला CIT नि गोजौआव ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननायमोनब्ला CIT नि गोजौआव NIT मोननायमोनब्ला जों बेसे गोजौआव थांगौमोन होननानै रायजोआ माने खुसि जादोंमोन नाथाय मा होनना बुंदों नागिर नागै जेरावबो मोना नखर नखर साख्रिबो गैया दा बेखौनो लानानै जों दिनै रायजोनि जेराव हाबगासिनो दङ आदा गौतम आदा बिग्राय मोना कुनु एग्रिमेन्ट गैया कुनु सार्थ गैया कुनु मोनसे बेयाव एप्लाइ गैया बिटिसिखौ बासायनो बिटिसिनो पुनर हुक्तिहालि खालामनो हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननानै बिटिसिखौ गोग्गोम आरो मोजां खान्थिजों सालायलांनो थाखाय समर्थन खालामबोदों आदा बिग्राय आदा गौतम आरो जोंहा नै आदा दङ आरो मुसुखा आदा दङ बिथांमोना दिनै सरकारखौ गारना फैदों सरकारावसो फैसा दङ नङा होमबा सरकारावसो फैसा दङ सरकार थानायखौबो गारनानै फैनायनि ओंथियानो बिराद गिदिर नङा रे आदा फैसा होना बायनो हाया होमबा आंसोरखौ कौटि कौटि फैसा मोनामोन होमबा मोनगौमोन नाथाय बेखौबो गारनानै फैनाया बेसेबां सोमोनांथाव आरो सानथावना बेखौनो लानानै जों दिनै आवगायलांगोन फै बयबो फै बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रावनिबो सुथुर नङा अनलि बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो जों दिनै ओंखारबोदों बिसोरनो थेंक इउ